panda kumuhanda iri ya inani gudro muvuge ngo gudro duhaye make dusanga twofata igare tugeze mu Kirundo tukagera Nyamata mu mujyi. Twagera Nyamata mu mujyi Karegeya ni wari ufite aga telefone yari yarahawe na Chris cyangwa na Renata umwe mu ngoni dushika turahamagara Chris niho twagaza duhitira igikondo turi Bujumbura ngo turebe mu ikofi dusanga amafaranga dufite yo tugeze mu Kirundo naho bisi turavuga turagira gute sinzi undi muntu waduhaye make dusanga twofata igare tugeze mu Kirundo tukagera Nyamata mu mujyi. Twagera Nyamata mu mujyi Karegeya ni wari ufite aga telefone yari yarahawe na Chris cyangwa na Renata umwe mu ngoni dushika turahamagara Chris niho twagaza duhitira igikondo adufashe aze muri gare kuko coge transfer yari tarabaho atwishurire tuva i Burundi mwibisi tugera i Bujumbura tugere mu Kirundo tuva mu Kirundo ni gare icoge bari bataruba kuri ya muhanda hari bayiteye hari ya kunyanja hari kuri Cakiziba n'ikiziba kimeze nka Nyabarongo no kubera ko ico gihe twari twatse cyane dukumbura ku musozi no mu Kanogo ngo tumara kumbura turi Bujumbura ngo turebe mu ikofi dusanga amafaranga dufite yo tugeze mu Kirundo naho bisi turavuga turagira gute sinzi undi muntu waduhaye make dusanga twofata igare tugeze mu Kirundo tukagera Nyamata mu mujyi. Twagera Nyamata mu mujyi Karegeya ni wari ufite aga telefone yari yarahawe na Chris cyangwa na Renata umwe muri bo ngoni dushika turahamagara Chris niho twagaza duhitira igikondo adufashe aze muri gare kuko coge transfer yari tarabaho atwishurire tuhure Kicukiro atwishurire tuva i Burundi mwibisi tugera i Bujumbura tugere mu Kirundo tuva mu Kirundo ni gare icoge bari bataruba kuri ya muhanda hari bayiteye hari ya kunyanja hari kuri Cakiziba n'ikiziba kimeze nka Nyabarongo cohoha ni cohohe kimwe muri ibyo noneho amagare bayapakiza mu bwato noneho turaza tugeze kuri cohoha pakiza mu bwato habe n'ibyangombwa ni nkaho byari byashize pakira mu bwato turaza n'amagare neza baratwambutsa sinza amafaranga twabahaye y'amarundi ngo dushike turambuka twama dukomeza n'igare turaza tugera Nyamata mu mujyi duhamagaye Chris ati mufate imodoka murasanga mparitse muri gare Kicukiro mbishurire. Iryo niryo vuga butumwa byacu byakera ko murumva ritagoye ba none ivuga butumwa rya 2024 ko murabona iryo tugomba gukora ibintu nk'ibyo tubwire gwiyereka tubwire beya ngo aje gushaka uburyo yideburiye. Uyu ni umuryango ufite ubushobozi murebe mudabora aho turi aho murebe ngene musa ube nk'uwireba imodoka zabo zo ziparika n'igitangaza ko murabona aba bantu tutobishurira amatike ntitugiye kubakora ibintu bine tugiye kwishura amatike alarm sibyoba ko muvuze buke cyane aba turazira none ndatinze singiye kurondogora mureke tworohe twishura amatike na amatike gusa yabavuye kuva hanze mu ntara no muri Kenya niho kuri kandi ntitugiye kubishurira indege ko murategereje ngo turabishurira indege icoco ndikirimo ni bisi ivuye hariya ndi Rwanda Air ndirimo ico ndi nta numwe twishura Rwanda Air ni bisi Nyabugogo kugeza wenda tubagurire n'akanyobwa mu nzira na ya myumbati babahungu bazagenda iresha gutya yokeshe
nashika akagura umumbati naji akagera iwabo, hari ikindi tuba dukoze cy'igitangaza? Murashaka ngo bashaka nuko none mwabantu b'Imana mwe kugira ngo ibintu tubikore neza byihute, turazira ubu bintu twarakize, dufite ifaranga, dufite abantu bacu bari muri Amerika. Ndashimira Calvary uzi kubatsa umuhanda, tushatse ubu nyine two kubaka umuhanda atari intege nke, wubatse umuhanda bamakura hariya kuri centrale kuri nani bamawushita kwikanisa. Ibintu byoroshe kandi aposto ndagira ngo ndiya nabivuze n'umuntu umwe amumva ati naje ntanzaya bama umukaburi apana umuhanda iriya inani gudro, muvuge ngo gudro tibawubatse kananswe tutagiye kwishura abe n'indege twagize twoyita. None ga jewe n'umuryango wacu ari hano ngo wigira hino, jewe n'uwacu cyangwa ndaco ugumaho n'ubundi na turishurira abantu ubwoko bubiri. Turishurira abantu ugiye kure muri Kenya, tike y'umuntu nuva akaje Burundi harya twagiye kwikinga, iyo tike yonyura Tanzania kuko harige banyura Tanzania, yonyura muri Kongo, iyo tike azomba na ya myumbati yo mu nzira tuzoyishura. Jewe n'umuryango niko ejo tuzoyatanga gaside ngo tuzohamagare mufite murazifite, mwandike iyo myumbati natwo tunyaka uja kure muri Kenya na n'ubwi Burundi. Hari undi muntu ba arakoze mama Bishop, dukomere Imana amashi, nintwari cyane mu gutanga Imana igumugisha. Ndagushimira. Murakoze gushiraho uyu mwanya. Nyayoboye amateraniro ya kabiri, ngiye kuri telefone ngeze mu rugo sanga hari umuntu wanyandikiye, nibwo bwa mbere yaranyandikiye, ari muri Amerika kuko nyarebye nimero mbona nizo muri Amerika. Arambwira ngo yabonye dufite igiterane cy'abayumbe, ngo none ndebe kuri telefone yanjye hari amafaranga yohereje, yashizemo ibihumbi 130. Ndasaba kugira ngo mbibashikirize nawe abyumve kuko simuzi, sinzi naho yakuye nimero yanje, kugira ngo ayo mafaranga yumve ko yageze mu kiyumbi. Hanyuma ndatanga ibihumbi 50, ariko ndabiheza umukobwa wa Evangeliste Bizimana, natambuke nawe yafate. Niba dahari papa we arahari ndayamuha. Murakoze. Yeme dukomere Imana. Arakoze cyane mama Bishop, arakoze cyane rwose mu kintu cyo gutanga. Aba mu bambere hafa abari tayari twagiye, sinshaka ko dutinda. Aposi Imana igumugisha nahave hasigira avuge neza, ubatse umuhanda. Natwe turatanga ibihumbi 100. Murakoze, murakoze cyane. Aha twagiye. Bwana sifiwe. Amen. Ejo bazarebe diyama ku ruhande rwa Alarme abaye ibihumbi 60. Amen. Arakoze cyane. Ngiyo microphone. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hari abavandimwe bacu baturutse Kamembe, iyo timu yose ndayishyurira itiki basubizayo. Ari umunsi twari Masoro tuja kugama imvura yaguye muri kantine, ngo dushike twese tunywa icyayi tujya n'amandazi na za capati. Umuntu yamagenda amayishuriye facture yose ngo tuje kwishura. Abantu bose bari muri kantine Masoro hariya tuza dusengera, imvura iragwa turishira, twamatangira gufata. Yamagenda yamakiyaringa ibyo bintu byose. Ndavuga ngo ari kwa abantu wa Mana, hari abantu bagira imyumvire. Imana igumugisha. Twagiye ariko nanga pose yo gutanga abacu zisa nabi. Ego
hari timu nabonye ivuye i Rubavu nanjye nzabishyurira amatike bose. Oh, amen, amen, amen. Ngaho tugiye kubarangiza kitarimwo ni indege keretse ego senga n'umuryango 50 tubivuge. Bishop yatubwiye ngo ni byiza ko bazoza bavuga twandiki ibintu zo kuvuga buhoro ariko ntacyo byose biremewe. Reka ndeke kubikomanda. Ego mubaheze za mikoro naye ndabaha 10,000. Asandi data mubishire hano mu giseke. Aha twagiye araba. Aha urakoze cyane. Bishop 100 yitabishira kuri telefone ubu nyine. Oh, Imana ishimwe cyane. Turimo gusohoka mu materaniro ya saa 6 saa 8 turimo gusohoka nabonye muhetse umwana. Yego. Numva binkozeho. Amen. Birangiye barongera baramuvuga hano. Uwo mama ndashaka kumuhereza 100 none habanke nimero. Amen. Imana igumugisha. Aha twagiye. Yego Revera bavuye ni Burayi sinzi ko byanga. Karibu Revera. Shiza ki Burayi numva birahindutse. Kandi batarantumye. Turaza gutanga natwe 50. Imana ibahumugisha mushi. Twagiye ego Revera mukuru. Urakoze cyane natwe tuzashira 50. Amen. Murakoze cyane. Komeze 50. Amen. 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 Katuyeze na karibu pasteri 50. Amen. Ego Pastor Obesi. Pastor Obesi niwe baye president wacu wa Kacyiru wa mbere w'ikorari muri restoration. Niwe tuyoboye bwa mbere. Aha twagiye reka tubikore vuba rwose iminota yanje irabaze. Beseni mani meze kimana yaje yoyo nyine nibasha kutwumva Ataila Simon Kele yo yakose ibyo twayisabye byose. Haleluya. Ibisiga izabikora. Beseni haleluya mani meze nk'Imana yacu yoyo nyine ibasha kutwumva. Yo yakoze ibyo twayisabye byose. Ibisigaye izabikora. Ibisigaye izabikora. Sinigeze bona mwiza kawe wamana we urumunye para ushobora gukuraho imisozi iri imbere yacu uhesha ubugingo we abakwizeye bose. Bese nigiha aha animeze nk'Imana. Bitekerezeho usanga uri Imana ikiganza buke nyine niyibasha kutwumva.
ibyo twarisabye byose n'ibisigaye izabikora. Twagiye mukunga twakira abashyitsi tuzamurire piano. Olance la veleza de caisse Conta lazima Mwokozi wetu anatupa furaha tu duniani, atuongoza kwa neema, anatushibisha. Mwokozi wetu anatupa furaha duniani, atuongoza Mwokozi wetu anatupa furaha, atuongoza kwa neema, anatushibisha. Tazama yupo pamoja nasi, neema haitaisha kamwe. Haleluya. Tazama yupo pamoja nasi, neema haitaisha kamwe. Haleluya, 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 haleluya. Ni vema kumpenda Mungu aliyetukomboa. Vizuri kuwa utu wake sitapotea. Ni vema kumpenda Mungu aliyetukomboa. Vizuri kuwa utu wake sitapotea. Furaha yetu itabakia vyote vimetoweka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibiganza hejuru. Furaha yetu itabakia ikiwa vyote vimetoweka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikiwa giza mara nyingi na jua likificha, tusisuna tukijaribi bila uko twajua ni kwa Mungu. Tutaiona furaha tele na utukufu utaisha. Haleluya, 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 haleluya. Tutaiona furaha tele na utukufu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tutaiona furaha tele na utukufu.
Bwana asifiwe sana. Haleluya. Beya. Njewe yowe. Oya. Ugendere kuri gahunda zanje niyo mabwiriza natanze. Taragwagarika nduko.